ebia wo pese obeye YouTuber anase wo pese obeye content creator nanso enema bi ya wo den ebia wo talent no wo de wonya content ya wo pese wo create nanso wo dwen okwan a wo be fa so a wo beye no anase ye de ahye wo tirim se YouTube ehodwuma den a minia emma obi emu wa bem yes ema obi emu abem YouTube no ye nyina ye started te se wa menso afena menso ma start YouTube ai no so no menso mi grow bank kakra na ye dia hye ye trim se YouTube adwuma ehode edin minia YouTube adwuma enye din ofone kita wo na ana betumi dia start se ebia ultra video akọ YouTube a phone no ne yesese wo ye ne se obeye phone no say yes obechia phone no aye ne say portrait phone yes TikTok na sometimes e so straight phone no and as Instagram e so straight phone but YouTube there as long videos no e say oye ni say bia video no hwe na say enu 1 minute and as e do 1 minute pepe dia ene na wa straight to phone no eno dia wo ya no wa post to e was short uko YouTube one ma ubehu short ana ubehu video yes eno ye long video ana ye was short so na why create content na wie no editing no niema ben na yesa wo ye e wo editing ni mu editing no apps ya obetimi dia edit TikTok crowd to me dia edit videos CapCut nso wo hono mo ana ye wo iMovie media those three applications we ana ya me didi me djuma esanse eno na eye fala editing no eye fala CapCut bibia wo pebia wo hono mo bibia wo pebia e wo hono mo eno nti abusua se ebia wo pese uhu okwan a wo befa so obeba be content creator ebia wo de unim ni yesesa wo ye ebia wo talent no bet unim ni yesesa wo ye wo ye video na wiye kura no okwan be na yesesa wo fa so a wo ye editing no e wo iMovie application so anase CapCut application so anase TikTok application so fa number no now they chat me private we have forms o fa forms 100 Ghana cedis se o fa number ni wia bomodin se o be chat me o chat me na se o send 100 Ghana cedis ni ba na ye de won so waka ye Telegram channel na wana se Telegram group no ni na yesua ade abom isanse eho no mode yesua ade pa ebeboa 2 months course pe 2 months adesua na wodi awie na afi so be professional ewo content creating mu anase ewo editing mu wa create content na wie no phone no nia obehia se obeye ni say YouTube a obeye ni say TikTok ana bia sometimes ye straight no yes uwie pe ube post a YouTube ho no mo obo plus sign no so why editing na wie na make why editing na wie no editing dey ye hye de nya botre kire wo pa enu ti pick number no na be ka no na afi pick forms 100 Ghana cedis pe na ye fa won ka group no ye kire graphic design na ho video editing graphic design content creating ni nyina ye kire e wo ho no mo se ebia wo video no odi ko YouTube a kai na hu se YouTube no sika wo ho no mo enu ti wo be download 2 applications YouTube ana YouTube Studio app no ana egu ho no mo no YouTube ana YouTube Studio sa 2 apps we ana obe download o post video no se wo download wi an edika no o download wi a obe log in u Gmail account sene so na se ade we so esese u Gmail account no Gmail account bi a o kai ne password ese unya one Gmail account o personal one and uti Gmail account ese strong one a wo kai ne password o kind of password say we create Gmail account ni wia eno ana how dey call log in e wo YouTube account ni so say we create Gmail account ni wi a password dey strong wa eno ana how dey be log in e wo YouTube app no so we log in wia no asamba YouTube studio ho no mo na e ho so be log in we log in wia e ho no mo no ana SSL o ma wo channel no edin wo YouTube no ese o ma no edin etu be editing no ma no edin kama yes etu we log in ni wia afei YouTube studio ho no de post video bia ho no mo na mom YouTube ho ankasa ana o post video sa particular video na o post e wo YouTube ho no mo no yes sa video no ho no mo no esan say any YouTube studio ni nyina e match with the same Gmail account nti o post YouTube o post video ni wie e wo YouTube ho no ma na wasamba YouTube studio ho no mo ana de be that particular video no udi behu sa video no e ma followers say views say comment ahe ni nyina wo behu e wo YouTube studio ho no mo o comment ya wo wo YouTube na no YouTube studio ho so wo be ba behu ni nyina wo ho no mo ni aya na nkrofo se din kakra monetization no monetization first na me te monetization ya me feel say something big bi ade bi a eso a kire se monetization ya ade bi a eso na me nti ase na so me di me hu ra YouTube adwuma mu ana me hu se
na say monetization ni krampo no eyade kituwa bi enya de bi a esu bia first no mo ka ne huhu bia monetization no YouTube studio ho no mo de bo monitor udi be monitor. Now monetization no wo long video and wo short video. It is a long video no load free start to the end ya na chese one monitor or long video na wie short no so load free start to the end ya na chese one load one monitor or short no so wie hono ana waketu ya be start aketu ya no so ba esoso utumeje 6000 we ya ko anima utumeje 10000 utumeje 20000 every month every 2 weeks. Yes, let's ansa na ubetimi agi usika no ubehia obi a onimu de ubehia obi a onimu de enu ntiri unim obi a chese onim YouTube mu pa na so onim media so a ubetimi de akoma no. Yes, na afi wa ye nhihye wo usika ho bia obe link o bank account obe link okwan asese ye ko search wa ye behu ntam ni nyina ye wo YouTube ho no mo se wonti ase a wonti asia ana beye wadi so huna but the moment ya baba beye a content creator na say a YouTuber no bube hu se bibia ye simple many one can shase a create content ene ako YouTube and as a TikTok and as any social media platform bia so a ye di agro na ye post video ko hono ma eye no many one can start a create bibi to become a YouTuber eye so simple many mienu na ya we say oman we mu eye oman Ghana adwuma din kakra ewo oman we mu enu ntinsa wuti ho no wan pe bibi anya menua na chese bia na se so beda kom anasa wo de anije de usika de sika unya bi ntu ubotom enu ntiri shase na create bibi enimdia na wo no nimdia kakra obia wo ne talent ebia wo de ne say wo so be skills ebia wo de say wo be comedy ebia wo de say wo be man news no ye wo mahoro bebre enu ntiri start na wo so create bibi chire bibi beye tech tips bi beye funny bi beka bibi ade bi a wonim ye bia no beye ewo media no so esanse ochina bi no ebetimi ayesika ma to become a content creator eye so easy eye so simple emane ma nya wani so honhona nyan dabi emane ma emfa wotirimu bebre se okwan na abefa so kura wo ye video no ya abefa so edit memma ene ma nya honhona pick me number ne keke na me nkyerɛ wo just 100 Ghana cedis enya me nkwa wo empanifu akuku dam ewo channel nim ewo group nim awonbenya botre edi wa fantity yemu step by step question bia utumi bisa ye bia tumu so bia tumi kire na adwen question bia utumi bisa ubisa na ya kire wo pick number no na yem kire okwan a obefa so beba be a good content creator obeye good editor obeye a good YouTuber beboa wo post video na ko viral why you video na wie kura na wo ko post caption ben ayese odi to ase aye behwe obehwe wo bi caption akono kama obepese obekwa akohwe video no na saa caption na ocheno ye no na ni video no match kra enu nti no ye kire wo caption a wo de to ase a enkrofo beba behwe no more enu nti no cover art no ye kire okwan abefa so a obeye o covers ni nyina opese odi CapCut na ya ye be kire iMovie a ye be kire TikTok a ye be kire ye nya botre de mo fantasy yemu enu nti no yishase na beye YouTuber ene ya me no wo kase ya shase na beye YouTuber okwan a obefa so apostu video time ben sese o faso edi postu video na video na o posti no hashtag ben ana ese wo de wo de tag se hashtag wo postu video na wie na wo pese wo hashtag no hwehwe hashtag ya ebema o video na trend hashtag ya enkrofo search wo YouTube ho no mo pa eno so obi obe search sa edin no bia no video na ebe pop up first ye di kan boso esan se wo hashtag sa nipa no se ebia wo pese hashtag ebia obi a all trendy wo media ne so a na wo de hashtag no senso asebia esi a wo hwa enkrofo research pa no omo search pa wo media no so no sa niema no ana de be hashtag ni nyina ye nya bo church ni nyina enu tin start na we content creator ochine bi no sika be ye ebro bebre unya sika no na unya fame onama na ye bowdin bra me hwe wo YouTube me hwe wo TikTok start train yourself. You are also a human being. You can do something, so start now to become a YouTuber. It is so easy, it is so simple. Sir,
monetization na ya kan monetization no mani menyo wasum ni wani so bebre monetization lines bi keke lines ni load kusi a wa monitor wie ana lines no say always be an we active say always be we active say TikTok wa everyday be so post one video and 2 videos anopane numre say YouTube nso a YouTube de anytime you post anytime bia utumi load videos guma ana say u post video na enko ya post video na enko ya men delete sa video no eno nche sa video no enko ebi wo ho no ma etumi delay kakra 3 days 4 days na abom na views no be na 10k na ne nam 20k eno ti ema ba mu you can also do something. Yes, this video goes for omo my serious one person almost 30 bb e wo media na so no o pese why you serious o pese o be a YouTuber and I say o pese o be a content creator video we ya wo dia edi am just ye KwakuSmart e ma remfi se me se o pese o ye editing ya movies ni videos akese a ye hwe nyina no e ye phone ya so no mu di twaye sa phone na so no mu di editing it will have say men twen se o benya microphone men twen se o benya camera men twen se o benya light bi o dem ho na o wo na o betimi apakonya bi atena so na o phone na nkasa no ehwehwe mic bia o phone na nkasa no mic no use eno a sa phone na sound na wo kasa microphone no use sa phone na mic no yes only ring light kura na pe bibi na fa wo phone ni siso etwere so na make sure so phone no be in portrait form. Yes, obey in portrait form because you call YouTube. Yes, say bia video no uhwe na say enu 1 minute bia na say 1 minute per no straight no eno so na ko post o YouTube short video no side ho no mo say TikTok nso a na ohun ese uye bibi ese utumi ye bibi wo media no so. Thank you for number no na chat me na ye nchire more and more idiam just here KwakuSmart. Follow me na subscribe to my YouTube account na mami make sure say ube follow me all the media platforms so ye KwakuSmart TV makrao. Right now, we're live. KwakuSmart TV.